Pemirsa ketargayang kantos abulan sesampun pariwisata internasional kebungkah, durung wenten pesawat sanemak turis ke Bali. Kanan puniki sepatutnya ni ke Icen Pemargi, selitunggalnya ni melarapan niagayang paket wisata premium. Pangurati Ekonomi Sanetaler Pinaka Diputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali M. Setiawan Santoso Mausang, kauningin durung wenten pengerau wisatawan asing ke Bali, nanging raksa tur nginggilang citra Bali pinaka destinasi wisata utama ring masan pandemi patut kalimbakang. Ngenenin prasarat majang turis asing ke Bali keterkayang wantaside ngejangkepin oleh para wisatawan mancanegara ring Eropa miwah Amerika, sane ketahnyane liburan antuk galah sane suwe. Ring kewentenan inucap dan nureksain Bali Presiden nyagayang paket wisata premium utawi premium tourism punike medaging pelayanan akomodasi atraksi miwah amenities sane premium. Paket inucap taler nyangkupin transportasi eksklusif sekadi pesawat charter pelayanan hotel bintang 5 super lux saha atraksi daerah tujuan wisata saneka sokong fasilitas super mewah. Paket wisata premium inggih punike wisata sane medaging 4 kriteria luire limited packs. Wisatawan sane rauh antuk muates sampun kejantenang indik keamanan ipun. Raris kaping kalih inggih punike high spender, wisatawan sane rauh saking super kaya crazy rich people, preside molihang ayahan wisata sane mewah. Ketiga long stay, wisatawan sane marencana jenek antuk galah sane suwe. Kaping 4 lori, wisatawan sane rumasuk soroh madue tur hidup sehat sane nentendangan keni penglalah COVID-19. Wisatawan premium wantah paket wisata super mewah sane kasiaga yang ring Bali. Pengerah wisatawan punike taler sampun kaatur oleh Biro Perjalanan Wisata Khusus sane memperkanti sareng Biro Perjalanan Wisata Luar Negeri antuk nyagayang paket wisata nganggen pesawat pribadi utawi charter, akomodasi bandara hotel, nganggen mobil khusus tur atraksi wisata khusus. Citamaya Bali Pos Nguningayang.